Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. United Democratic Party Nongston kalayay beteng banyalap election yalau jong kurtong hakis nong kendong jong Nongston constituency ban hakalay puwi tarik kulalingkot arjar afulay ke parti kala pelong yang kejingalang sahakas nong maulang kar kabakudop ya ke hindreu tuli ke polling station hakan ke singi buba Polestar nong seat ulah pelong yang kejingalap election laya don lang sitting MLA jong Mauthat Raishan constituency uba H Brolding nong seat UMDC barem jong Nongston uba LG nong seat bat kiway de ginang yalam jong ke UDP la sakhiru de gispangot ki paj ba nong snong ka thai maulang khar kilay to cha madan snong ban sngap mi ginya ki jutang baje ginong rem bala pensai de ginong yalam ngakum UMLA bat minister nga sinutho ondang nga syong hakusuki bat nga suthu san snem mansua nga syong hakling kunot nga syong hakaliang ka opposition party Wadadin mata ngilawan ngidon hakaliang jong sarkar ngisutu sibun ki kampen roy ngilabon wanra halaga jong ka state bat kumjuru halaga jong ka konstituensi balay ngong ngora yak dulumen jong ka state bat a konstituensi akapuan mga bat kum water resources ngalada iban ingkong taray Ubanora buntam ya ke skim napo ke sentral kabagnya ay keteng ka PMKSY kabangila ang priya sanction haduk sounds pa san pun riu klur bak kababuntam da ke division balayo ban perlu ngade ke skim kadai ke baningkong kadai ke nampo kariboy division nampo water resources kabar kadai ka Nongston division water resources kebalawara pan berabuntam ya ka development na kaliang ka water resources bat kunjuru abang iladon ke sarkar nusutu ba sibun ikan hewan lada ngidon hakal yang sensyar jitno yang me kunidet yudubi ba bisutu menta ba na kaliang jong ki parti bara na ki parti rulung hi kadai ka parti yurpi kabala hekam hak jingdam jong ki MLA bat ban priyeng ro ya kikne de hak ne ka kenti kemanta de tangka yurpi kabala ban priyeng mata South Kosan sit nila de ban declare ya ki kotong manyaku na kadeka election arhajar olai menta pinujar ya kita parti SS PDP imat apa sponsor ki penyen ka PDF ka BD ka BP ka WPP bakum ta ter yu iba ande ka sansi banyo bang yalam dia ke sarkar haune wa hajar polai kan dei na ka parti UDP ke jomi ka seng rulum UDP ke de seng ka ba khambun pan na ki seng rulum baro Tingidon kita kan jimpul khat badai tang lada kan ni ke UDP kalwan na kabor lesi kita baro ki bengleus ngeu na kini kinongkren ki ba khamne lesi dei tang kan di parti lesi kasala ban pululong ya kita ki jeng lut dungi pai ba baro ngilekren mene ya ki jinge ki bangi imat baro ngleus ngeu le kinongkren baro ki ba pesngeu ya ki bangi imat hai di kisan post nem kibrit no kadau baro hi kede namar bangi kipai ba ha kajaka bangin jit ya kiseng trairi kiseng rulum ji henry ngirakum jit no namar ketik saya lambak lagi ha kiseng no way dite na kadau kiseng no way hi kim perkhat nam ta kajing bahagi kim perkhat bet nam ta kacing bahak nasuki nila ailat ya kongres kumolong mene la bun pausnem ayu kilale na kumata kacing bahak joka sai perutri ye ki ang ki bakil sna na kumata bejeda
ya ka cai perlu ni nyempat yi nyempat lap hendeng yi penban ya ki jima ibajia baki bejia nagoi kapor sakoi pa kapor ngakan mau kisdam ki bakham mensua aga jing sensar juga kongres ni ba gila persang ya kaban ya lampak lah ya tupai ba jong ka celaka ni da ka baki persang bal pindi jadi pai ba da kum ni bakum tai yong ba ka ni ka celaka ni ka de ka celaka barang sadin namar na don kam ya ka roy kapal oi ni borok ni don kam ka roy kapal Henry ya ka ba ni kam kwa kolong ba lada ni la basna swaki ain ibaneda ya ka cai betul Hakipor pemensua ngasno ba ni imsuk insan hakibala lani kino dibenta Henry hakir kisan sena mentapat ni snow banyisha tuklar lakalong hakakam bela lakalong hakam kai lakalong haki nong trekam sorkar di kontraktor pat punjul di samlah jong dari katan di map ya kejenge baran ong api bakane kadai kejuk jong di samlah lada di samlah di tingshan sebenarnya api bakas kari kejong iru di tingshan hakajing sokya na soban ong mengidang kam shwa kumno banwara taki atiar nabenta di sport niyo ihang ni bun ibasmat ileka sport Henry ting kimpoy sinu nga ni bori barit nadu ki arajar khatsan ngala persyang ban aibut aibor iki sport befer lakalong hangte hapo Lakse Sport Club lakalong hangni a New Nongstoin Sport Club dang hagini di Brai Bradep gumno ngala aibor iki bat menta ngasngo hakani kadong gani katan gejongi lapau nam haki tournament kamtam haki football di hakani kapor ngawan hangni banpan jingkersan nepi yang ini telang kenang bangin yo ya kata ka parti seng rilom gumbangi jumat hakipor pemensua hakipor padang dani maik huping upayang jongani Nongstoin sansnem mensua ula ai hakitaki wei parti Henry mentapat habaka wan ke parti seng rilom ke parti UDP ke parti seng kasi kanu kilak teman bangin yo biang bagsunsar biang say sisen ya kani kajala kajongi ha ki parti seng rilom kiba ngin sunsar no dalade yalade hi